Zdravo drugari, dobrodošli u našu emisiju Lak engleski. Danas pričamo nešto o životinjama, odnosno učimo zabavne činjenice o njima. Pa hajde da počnemo. Hello little friends! Today we are going to learn English and discover incredible things about our animal friends. Rečnik. Za početak, reč animal znači životinja, a friends znači prijatelji. Naš prvi gost je kralj životinja, lav. Da li ste znali da lavovi spavaju skoro ceo dan? Nije lako biti lav. Da, dobro ste čuli. Oni spavaju čak do 20 sati dnevno. Our first guest is the king of animals, the lion. Did you know that lions sleep almost the whole day? Yes, you heard that right. They sleep up to 20 hours a day. Oof. I imamo ponovo naš rečnik. Reč lion znači lav. To sleep znači spavati. King znači kralj. A koliko dugo vi spavate? Hajde da pozdravimo zebru. Pogledajte njene crno-bele pruge. Svaka zebra ima jedinstvene pruge, baš kao što svaki čovek ima jedinstven otisak prsta. Nema dve iste zebre na svetu. Oh, zdravo, ja sam otisak prsta. Ooh, look at me, I am a fingerprint. Ooh. Let's say hello to the zebra. Look at its black and white stripes. Every zebra has unique stripes, just like every person has a unique fingerprint. No two zebras in the world are the same. No two zebras in the world are the same. Dakle, ne postoje dve identične zebre na ovom svetu. I to nas ponovo dovodi do našeg rečnika. Reč zebra. Kako ćemo to reći na engleskom? Reći ćemo zebra. Kako ćemo reći pruge? Reći ćemo stripes. A kako ćemo reći jedinstven? Znam, unique. Pogledajte ko je tu, to je žirafa, najviša životinja na svetu. Njen vrat je dugačak kako bi mogla da dohvati najukusnije lišće sa vrhova drveća. A da li ste znali da je žirafin jezik plavo-crne boje kako se ne bi ispekao na suncu dok ona jede? Giraffe. Look who's here. It's the giraffe, the tallest animal in the world. Its neck is long so it can reach the tastiest leaves from the tops of trees. And did you know that a giraffe's tongue is blue-black so it doesn't get sunburned while it eats? A giraffe's tongue is blue-black so it doesn't get sunburned while it eats. I ovo nas ponovo dovodi do našeg rečnika. Reč žirafa ćemo reći giraffe. Visok ćemo reći tall. I jezik ćemo reći tongue. Quiz time! Pitanje. Koliko sati dnevno spava lav? Question. How many hours a day does a lion sleep? Pitanje. Da li dve zebre mogu imati potpuno iste pruge? Question. Can two zebras have the exact same stripes? Zašto je žirafin jezik plavo-crne boje? Why is a giraffe's tongue blue and black? Tell me the answers in the comments. Dakle, odgovorite na sva ova pitanja u komentarima i da vidimo ko će biti taj koji će tačno odgovoriti na sva 3 pitanja. Slobodno se javite u komentarima pa se čujemo. I za kraj, thank you. Hvala vam što ste pratili naš kanal i novu emisiju. Uskoro stižemo sa novim zanimljivim činjenicama o životinjama. Bye bye!